tuyiriba hishuka tuyiriba lenga ukiugo tuyiriba hishuka umugenda imwitu kingulu iyo tugaramba imyakona tugabona kaya kokare tugakayitegereza tugabona Yesu naye tugamuyitegereza tugabona bangere bitu bayambita ineshembe zemikolwa yabo tugabona banamosha bakagwanwa tutagashubisigana Rurema data ishona hamwe tu Yesu Kristo nadeta kandi kongwaze ni mugoroba kuba yaha kandi kukashasha kawe wangagira kandi kulia kwawe mukuba ni kuyiji ko tamuhemuka kabura Petero kwe Petero ngamuhamagala ni yijwa ni mutwala mukiriya mukihugo mugalonga igana kwigana hango moika higolo mugalongo bulamu bw'emyaka n'emyaka imbere yawe yababashtaja badatana bamawe abakulu n'abantuke bakoka kuluke mbande zoshi kugira ko bayivwe kandi imyazi yo kuwira abantu ko tukwanini kukolera obwami tuyemerere kandi zene mugoroba ukugira amatwiri ganga yuvwa utuyemerere kandi zene ukukuyegera bonene mukuba we mwene byoshe mu izina la Yesu Kristo amen. Amaze kumva inkuru z'umurwa Yerusalemu ko yanyutse ari cyarararira amarimi sababaye Nehemiya amaze kumva inkuru z'umurwa Yerusalemu ko wasenyutse ari cyarararira amarimi sababaye Nehemiya abayuda bose bari Yerusalemu barasuzuguwe baratukwa inkikana marembo zahindutse amatongo Nehemiya ararira aje imbere y'Imana asenga n'umubabaro inginga Imana yaturibye akabyabo Yerusalemu inukasha aje imbere y'Imana asenga n'umubabaro inginga Imana yaturibye akabyabo Mana y'Isiraheli niwibuke isezerano aje imbere y'Imana asenga n'umubabaro we inginga Imana yaturibye akabyabo Mana y'Isiraheli niwibuke isezerano Mana y'Isiraheli niwibuke aje imbere y'Imana senga n'umubabaro inginga Imana yaturibye akabyabo Mana y'Isiraheli we niwibuke isezerano niwibuke isezerano niwibuke isezerano niwibuke isezerano
ibuka mana isezerano, niwibuke isezerano, niwibuke isezerano. Ukuboko kw'Imana kubana na Nehemiya, arazamuka yubaka inkike zawo, yubaka n'amarembo Yerusalemu ihinduka nshya. Ukuboko kw'Imana kubana na Nehemiya, arazamuka yubaka inkike zawo, yubaka n'amarembo Yerusalemu ihinduka nshya. Duimana icyubahiro, aje imbere y'Imana asenga n'umubabaro, yinginga Imana yatura ibyaha byabo. Mana y'Isirayeli, niwibuke isezerano. Aje imbere y'Imana asenga n'umubabaro, yinginga Imana yatura ibyaha byabo. Mana y'Isirayeli, niwibuke isezerano. Abayuda bose bari Yerusalemu barasuzuguwe, baratukwa, inkike n'amarembo zahindutse amatongo. Nehemiya ararira. Abayuda bose bari Yerusalemu barasuzuguwe, baratukwa, inkike n'amarembo zahindutse amatongo. Nehemiya ararira. Ukuboko kw'Imana kubana na Nehemiya, arazamuka yubaka inkike zawo, yubaka n'amarembo Yerusalemu ihinduka nshya. Ukuboko kw'Imana kubana na Nehemiya, arazamuka yubaka inkike zawo, yubaka n'amarembo Yerusalemu ihinduka nshya. Ukuboko kw'Imana kubana na Nehemiya, arazamuka yubaka inkike zawo, yubaka n'amarembo Yerusalemu ihinduka nshya. Tuzamure Imana amaboko. Olere ruremanga bagafwa kushezi, ibindu bito binalya batakabiruhira. Ukolere ruremanga bagafwa kushezi, ibindu bito binalya batakabiruhira. Ingiba muidungera mubya, banayubagire ko twe turi bo kurenga. Ingiba muidungera mubya, banayubagire ko twe turi bo kurenga. Kolere ruremanga bagafwa kushezi, ibindu bito binalya batakabiruhira. Kolere ruremanga bagafwa kushezi, ibindu bito binalya batakabiruhira. Ingiba muidungera mubya, banayubagire ko twe turi bo kurenga. Ingiba muidungera mubya, banayubagire twe turi bo kurenga. Kengere abinyumuka kulana, bangalo zizi bonabo banga bahano. Kengere abinyumuka kulana, bangalo zizi bonabo banga bahano. Kengere abinyumuka
Abayisirayeli bakashanje Misiri batari bosha bakahige Kanani. Abayisirayeli bakashanje Misiri batari bosha bakahika Kanani. Ingibabo bakamarira mushamba, ingibabo bakamarira mushamba, ingibabo bakamarira mushamba, ingibabo bamarira mushamba, ingibitu bamarira mukino gihugo, ingibitu bamarira gihugo, ingibitu bamarira mugihugo, ingibitu bamarira gihugo. Twe tuyiriri barenga mugihugo, tuyiriri bahishuka. Twe tuyiriri barenga mugihugo, tuyiriri bahishuka. Umugenda imwitu kiguru iyo tugaramba imyakunda, tugabona kaya kokare tugakayitegereza, tugabona Yesu naye tugamuyitegereza, tugabona bangere bitu bayambita ineshembe zemikolwa yabo, tugabona banamosha bakagwanwa tutagashubisigana, tugabona Samsoni kagwanwa tutagashubisigana, tugabona bana bitwa bakagwanwa tutagashubisigana. Yerurema yerurema tuyimangire tumalolugesi kuisha, yerurema yerurema tuyimangire tumalolugesi, yerurema yerurema tuyimangire tumale. Hallelujah! Bwana sifiwe. Nimuza none tutamba gasirimba kagufi, nimuza tutamba gasirimba kagufi twegeze umuvuga butumwa. Abayumbe nibaze wenye wako karibu tubenga babyina bukeya, twiyegereza umuvuga butumwa mu gasirimba kagufi kadafite iminota miremire. Rurema tuyimangire tumalolugezi kuisha, yerurema yerurema tuyimangire tumalolugezi kuisha, rurema tuyimangire
turacyasirimbaho bukeya nubwo tusa n'ababaye abashitsi. Haleluya. Amen. Uyu ni inshuti yacu cyane kandi n'umukozi w'Imana. Mureke tunezererwe Imana. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ntabwo twaje kurebana, twaje kunezererwa Imana. Ngo dukorere Imana nk'abantu bazapfeje. Siko yavuze nk'abantu baba batambuka. Nza ncumva ariko tumwe tukagenda tuncika. Ariko numvishije ko nta mwanya dufite wo guta. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Kandi ushiremo igisimba citonze ntaho batuje. Ugitangire neza kizamuke neza. Abantu bumva Imana. N'ijambo ry'Imana turaryumva. Kandi ushobora kumva ijambo ry'Imana utateguye umutima wawe. Yesu ashimwe. Mubanze musasira Imana kugira ngo tuje kumva ijambo ry'Imana twanezerewe. Haleluya. Haleluya. Muze kuza twegere hano imbere. Tidutambuka gusa no tapi ariko tube nkabiyegereza abana bakozi b'Imana bavuye hari iwacu. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Curanga twembi. Hallelujah.
Amen. Ni mutuzi. Jina la Bwana libarikiwe. Tumupe Bwana utukufu. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Tugiye kwakira ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Ubu pastor gana go nibindi migosi mwogashwa. Botti vonde dribrotaladas. Vrige la gonda la ribre la fotai. Zesi kote la boda. Ola bri, vonde la ibra. Akanya gato. Hallelujah. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Urasenga. Jina la Bwana libarikiwe. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Atukuzwe Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Shima zacu uri imbaraga zacu uko bukeye uko bwije turagushimiye ku mugoroba mwiza utanze umugoroba w'ibyishimo umugoroba utazongera kuza ari uyu nguyu imitima y'abantu iguwe neza turagushimiye ukuri Imana igira neza turagushimiye ukuri ibyiringiro byacu turagushimiye ukuri imbaraga zacu uri igitara cy'amahanga uri Imana twabonye mu bihe bikomeye uri Imana yabanye natwe mu bihe bigoye na none munsi mwami turakubonye utubereye Imana unejeje imitima yacu ushimwe uhabwe icyubahiro mwami ijambo ryawe rigiye kuvugwa reka abantu bareke kugira akamenyero kubw'ijambo ryawe haleluya 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 data uri ibyiringiro bikomeye uri imbaraga zacu uko bukeye uko bwije reka ijambo ryawe mwami ridukize mu ngeso za kamere ijambo ryawe mwami rihindura imitima y'abantu reka ijambo ryawe rihindura imitima y'abantu mwami Imana abagiye guhaguruka kuvuga ijambo ryawe ubagira impanda kugira ngo nawe ubavugire ngo data urakoze kuri ibyiringiro byacu kuba none n'iteka ryose. Bwana asifiwe. Tugiye kugaburira umuntu wacu w'imbere. Jina la Bwana libarikiwe. Ndimo kubona twese twikoreye inda kandi ntizizanwa ari ubusa izizanwa no kurya cyane ugahaga. Rero reka n'umuntu wacu w'imbere abyibuhe. Jina la Bwana libarikiwe. Kandi uko ahantu uzuribika Dawudi yaravuze ngo nararibonye ngo ndishira mutima waje nta handi estoma ijambo ry'Imana ni mu mutima. Bwana siwe sana. Yeremiya yaravuga ngo yararibonye
ngo ararirya ngo amaze kurirya ryikamunda ngo rimuhindukira umunezero n'ibyishimo ngo yuko witirwa Uwiteka Imana Nyiringabo. Haleluya. Kamata dakika chache tu ili tumpatie mhubiri wetu mtu. Saa 3. Geri mtu aifuataye njia nzuri endayo mbinguni. Sifiwe, usifiwe Yesu Kristo, yu Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo, Bwana nitakuona mbinguni. Sifiwe, usifiwe Yesu Kristo,
kuamini pasipo kuona. Inafaa katika safari. Siku moja atatuchukua. Tutakaa milele daima. Haleluya! 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 Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Imana iheze abanyabujumbura n'umwami wabo n'abategesi n'abaministre n'ibikomangoma n'abamere de la ville kugira ngo batange amasaha. Haleluya. Abantu bakiri mu gitaramo bavandimwe mukutano. Haleluya. Mukutano washize dusubire mu ivese ngo kuamini pisi. Haleluya. Katika safari dukuriye kuja mu rugezi ngaho tata. Tubanze duhaze Imana icubahiro. Tubanze tuzamura Imana icubahiro. Abantu bumve ko baje gusenga Imana. Kandi bumve ko baje kunezerwa ku giti cyabo. Haleluya! 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 Yesu Kristo azaza. Yesu Kristo azaza. No kuri Yesu Kristo azaza. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo dore ndagiye ngiye kubategurira hano. Nyuma ngo nzagaruka mbatwara. Haleluya! 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 Nari nashiremo. Kuamini pasipo kuona inafaa katika safari. Siku moja atatuchukua, tutakaa milele daima. Kuamini pasipo kuona inafaa katika safari. Bwana wetu. Tumuinulie mikono wetu. Haleluya. Haleluya. Ngo bongeye kurya bongera. Karibu. Mukutano w'abayombe twakoreye hariya kuri Gerizo Simbaye nibuka umwaka ko tuze kugera samedi nka none barandarika ngo nzabo mwigishano. Tuko ndabemerera kandi twari kumwe n'abandi batari bake.
ariko hakaba ubundi muhubiri wari warateguje we twe baza badufatira ine hariya tuzoze kubaramutsa turaza ngo dushike dusanga nyine n'uwo wateguye wasabye kuzaza hano turahurirana badutegura turabigisha babiri bamaze kudutegura badiratangira bararirimba nyine igihe tumaze nko gushoha nyine haye uvuga ati yo bampangura ngo mvuge numva ko banongorera bati hari umwarimu muvuga butumwa bari bateguye kuri pisima bamushatse bamuhebuye pi bati none ko barasaba hano ngo babaheze umuhubiri nimba hari uhari noneho barambwira bati noneho twe dufite babiri ihangane uje kwigisha ara kuri pisima ngende gute bati wowe usa n'umuntu usohotse gusa usige Bibiliya hano protocol irayikurikiza nuko gahine ndahaguruka nabacu ntibamenye iyo nagiye bakazava ngo none narwaye ngo shikara asanga burugumestre wabaye na vice gouverneur andindiye hari ya mampakiza no kuri pisima Bibiliya yankurikira ngo shike nsanga baririmbye indirimbo zabavuye umutwe ko barahamagara iyi nimero yiwe pi bagahamagara ahantu hose kuko bobona uwo muntu barahebura ikanisa nabo ntibaribwira nabo ntibamenye ibyabaye Bwana asifiwe ariko Imana itugirira neza uwo munsi sana nababwiye nti nagabanye wa mugisha wa Efraimu bagiye ngo Yakobo yagiye kuheza umugisha bene Yosefu ngo agira gutyo Yosefu akagarura toyaye uku nguku gusubiza hata zico mbaye nkora uwo munsi ngabana umugisha kuri peace ibintu bigenda neza Bwana asifiwe ubundi kuri Zayuni hariya barantumira ngo bafite ihuduma ngo zoze tuyibanemo uko gusa nuko invitation yavuga tibantegura ngo mwigisha bamaga naje winje kwitaba shakisha kinyigisho bene ziza amasengesho tibyenda hari ubwo mpeza umwanya wo kubwiriza zobwirize ibintu by'amasengesho ndaza ngo nikibuvira bucanjabuka duhurana babiri wa muhungu w'umubembe tisegera isafari yaje ngapfa guhumiriza ati wo kwitwaza amagenda yo n'amasije yo gusenga ariko washikiriya bakaguheza kwigisha hejuru y'urukundo ngira none ga n'urwenya rw'abaye basenga ndaza ndambuka yine ngongere hariya barambwira ngo uri umwigisha kuva none kuzogeza dimanche kandi cuzigisha n'urukundo yewe Ruben unanirwa kunteguza nkiriri iwacu none untegurije nashitse mu bantu batoye senga Imana yinde nama ntangira na kabiri ngeza dimanche kandi Imana ikora ibitangazo uwo munsi Bwana asifiwe none uyu muntu yarambwiye ngo zoze gusengere mukutano uzotangira na kane ariko njewe nzoze na gatatu ninje washitse hano mbere emisengero mukutano none ngo ngire gutya numva barambwira ngo nije wigisha iyo surprise kandi rabaye nico gituma naje hano mfite ubwoba kandi ikitanteye ubwoba kandi cyane nuko dufite abarimu kandi batangiye kera kwigisha twigeze kuja muri stage yo kwigisha nyine kumenya nko kwigisha ariko bakatubwira ngo twigishe igiswahili twashika aho twagiye uwacu umwe agahagarikira mu giswahili abandi nyine bakigisha mu giswahili wari wahagarikiye mu hubiri wa nyuma arangije aravuga ngo nikirudia ya maneno nitayaharibu Bwana asifiwe guca mu mukero wa biriya twumvise kandi ikibazo iyo yaba twari dufite nk'amasije menshi
naho ijambo rimwe gusa twese dusoma ijambo ntitworivuga kimwe. Niyo mpamvu mpagurukanye ubwoba. Bwana asifiwe. Byenda noza guharibu biriya byatambutse, ariko munihanganiraga naje sinjewe. Bwana asifiwe. Shimye Imana kuko twongeye kugera hano. Sinzi niba ari umwaka wo hirya twari hano, kindi giterane twari abarimu tahe tubwiriza ngo tuje kugenda dusezerana n'abungeri ba hano ko mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka tuzababera abashitsi bazaduhamagara. Tugenda twabyemeye, kwezi kwa kabiri ngo gushiki wacu bintu birasambuka. Ariko shimye Imana kuko nubwo tutaje muri rya kadere ya hano, ariko shimye Imana ko nongeye kubabona. Imana ishimwe kuko nongeye kugera hano kongera kababona, ayo sanzemwo amashimwe. Bwana asifiwe. Ubundi shimye Imana ko twongeye kubonana nabacu, kugira ngo Pastor Elisha yababwiye ukuntu twagize urugendo rwivuga butumwa rwa ruguru, turajana tunaniwe twembi. Iyo kagira ngo ko ndamugendera neza ariko ari je wananiwe. Bwana asifiwe. Buriya mubona mama baravukana, ni murumuna wanje, ariko kuko nyina ari we mukuru nkamwita mukuru wanje, ariko mu mavuka n'umwana ndamuruta, aransumba ariko ndamuruta. Bwana asifiwe. Uriya ni Petit murumuna wanje, ariko ni mukuru wanje kuko nyina ari we mukuru. Ababembe niko bazababwira. Bwana asifiwe. Haba nubwo yo umwana w'imyaka 10 bazabona ngo awani muru, kandi ari umusaza akavuga ngo wani muru cyo. Bwana asifiwe. Shimye Imana ko twongeye guhurira hano mu gikorwa cy'Imana, tushimira n'Imana yaduhuje. Naho uriya mugabo wo hirya ni umwana w'iwacu, rero reka mvuge ngo ni umugabo w'iwacu yabaye ubukombe. Bwana asifiwe. Twagiye twatangije amasengesho mu bijombo muri za 70, muri za 70 turasenga ngo ngeze muri 72 jewe ndubaka mba mugabo, turakomeza amasengesho. Akaza abandi bana urubyiruko bari abage twaza nitwe twabatoje gusenga, none kandi tworoha tubona abashikira, ariko bari yabakuriye mu maguru yacu. Nyuma yaho ngo bagende haza abandi baratambuka, abo ngabo turabasengesha, haza abandi sinzi yu nimba ari mu bakane nimba ari mu bakangahe. Bwana asifiwe. None gabani mukwamagira gutya tukaza tusigara tubarebera iriya Imana yabahaye kumera uko kukambwira, kandi tukabana tukaza tujana n'iriya ruguru iwacu. Imana izakumpere umugisha. Bwana asifiwe. Abaturaritse namwe Imana ibaheze umugisha. Ubuheruka twari twazamukanye imisozi iri ya ruguru twajanye, bongera kandi kutuzana hano, kuba baragumye kutugirira icizere kandi turi abasaza. Imana namwe ibaheze umugisha. Reka dusome ijambo gusa ndiruka kugira ngo tubise abahubiri. Turasoma ahantu hatanu, ariko sinzi nimba ngeze iminiti 15 cyangwa 20 ntinze, inza ntindishwa no kutamenya kuvuga. Hari umugabo umwe wambwiye hari kuri Gibuvira yavuga ngo iyo mpaye mvuga ngo ni uzuvunika. Habe ndese uzuvunwa n'ubusaga ni kw'Imana yangise, kuranga ngo nzobintyoza nkawe se. Bwana asifiwe. Inza ntindishwa no kunanirwa kuvuga, ariko sintwara umwanya muremure. Dusome ya teme yacu, gamufashe gusoma Nehemiya ibice 2:17 n'u18, kugira ngo tubanguke. Ubundi ndebere ibice 2:3, ubundi nawe ndebere 1:11, unda ndebere 3:33, undaze kurangiriza muri Zaburi 137 n'umurongo wa 5 n'uwa 6. Nasoma cyane ariko byose ndaba mbikubira hamwe, ntabwo turi butinde. Ngaho witeguye irya teme. Nehemiya ni 2:17. Haravuga ngo mpera ko ndababwira nti
ntimureba ko tumeze nabi ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu ku tutagumya kuba igitutsi amen 2:3 2:3 Nehemiya 2:3 haravuga ngo umwami ndamusubiza nti umwami arakarama icambuza kugaragaza umubabaro niki ko umurwa n'ahantu h'ibituro by'abasogokuruza habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye umwami arambaza ati hari ico oya hagarara bimwe ni 11 nanone kugora 1:11 Nehemiya 1:11 1:11 Nehemiya haravuga ngo nyagasani ndakwinginze tegera ugutwi kwawe gusenga k'umugaragu wawe nuko abagaragu bawe bishimira kubaha izina ryawe none uhe umugaragu wawe umugisha umuhe no kugirirwa imbabazi n'uyu mugabo ndaho amen ngaho niba nitagaba witeguye 3:33 Nehemiya 3:33 gasomo hagaze 3:33 haravuga ngo bukeye Sanibalati yumvise ko twubaka inkike ararakara agira umujinya mwinshi acurira abayuda amen komeza 3:4 haravuga ngo avugira imbere ya bene se n'imbere y'ingabo z'i Samariya ati ziriya mbwa z'abayuda ziragira ibiki mbese bariyubakira igihome cyangwa se bazatamba igitambo barenda kubaka ngo buzurizeho bagiye gutamba ibitambo bagiye gutaburura amabuye bagiye gutaburura amabuye bayakura mu zavu z'ibishingwe kandi yarahiye 3:5 kandi Tobiya w'umwamoni yari kumwe nawe aravuga ati nibyo bubaka ibyo ingunzu n'ibyurira izasenya iyo nkike yabo y'amabuye ufite Bibiliya ijambo ry'Imana nimba hari uyifite yo hadusomera telefone iyi ni ya kera Bibiliya ijambo ry'Imana ifite muri 3:33 arangije gusoma bukeye Sanibalati yumvise ko twubatse inkike ararakara agira umujinya mwinshi acurira abayuda avugira imbere ya bene se n'imbere y'ingabo z'i Samariya ati ziriya mbwa z'abayuda zirakora iki mbese bariyubakira igihome cyangwa se bazatamba igitambo barenda kubaka ngo buzurizeho bagiye gutaburura amabuye bayakure mu myavu by'ibishingwe kandi yarahiye kandi Tobiya w'umwamori yari kumwe nawe aravuga ati nibyo kubaka by'ingunzu nibyo bubaka ibyo ingunzu n'ibyurira izasenya iyo nkike yabo y'amabuye ariko ni ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana oya ntabwo ari Bibiliya ijambo ry'Imana 3:5 ariho mpera harya wahereye nimba ari na gatatu ndagira na gatatu Sanibalati na gatatu Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo Sanibalati amenya ko twebwe abayahudi twubaka urukuta rwa Yerusalemu
ararakara agira umujinya mwinshi cyane nuko aratunegura. 34 avugira imbere y'abagenzi be n'imbere y'ingabo z'i Samariya ati, ese abo bayahudi batagize icyo bashoboye barashaka kugera kuki? Mbese koko urwo rukuta bazarangiza kurwubaka? Mbese baragira ngo gutura Imana ibitambo nibyo bizatuma bubaka urukuta rw'icuzuriraho? Ese baragira ngo bataburure ibirundo by'amabuye yangijwe n'umuriro maze bayubakishe? 35 ubwo Tobiya umutware wo mu Bamoni yari ahagaze iruhande rwe, nawe aravuga ati, nabo barubaka ntibagasekwe. Erega na nyiramuhari yuriye urwo rukuta rwahita ruriduka. Nuko ndasenga nti murakoze. Zaburi ngaho turangize nanone nubwo twasomye cyane ariko turihuta mu magambo. Zaburi 35 137 murongo wa 5 no wa 6. Ijana 37 n'umurongo wa 5 no wa 6. Yerusalemu ni nkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora, ururimi rwanjye rufatane n'urusenge rw'akanwa kanjye nintakwibuka. Nindakunda Yerusalemu nkaharutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Amen. Nuko urakoze. Hari amagambo numviye hano yavuzwe na se wa Mbumbe, sanga byenda nawe niho yakuye buriya butware. Ise ngo yari umuntu wari uzi gukora cyane, ariko ngo umunsi umwe aravuga ngo azababazwa n'ibyo kurya bya nijoro ngo n'ibyaniyinga, ngo umuntu yorya agahaga yamara akaryama, ngo umuntu akarya ngo agahaga akirirwa yicaye, ngo ibyo byo kurya biza bimubabaza. Bwana asifiwe. Muri mukurya mugahaga mukaza kwirirwa mwicaye hano. Bwana asifiwe. Muzokora tu. Iyi mpishi ntizopfa ubusa. Bwana asifiwe. Yo haleluya. Batubwiye kuganira nyine urumva ibyo nari naranditse, nari nabiteguriye igitaramo, kandi namye ntangira n'akazi rimwe nakandako na 3 na 4 na 5 mu majoro, nibyo gatwa turaramwe mpagarikiye igitaramo ganje ko ndasengera umukutano. Bwana asifiwe. Umunsi wa mbere twasengeye abigisha, Imana izabaha imbaraga no kumenya kuvuga ijambo ry'Imana rizumvikana. Ijambo rya kabiri dusengera bazaza kumva ijambo ry'Imana, ngo Imana izakingure imitima yabo yumve. Nayo masengesho twasenze iryo joro turaryama. Rikurikiyeho turasenga dukurikije amagambo uyu mugabo yasenze, ngo amaze kumva amakuru Yerusalemu ngo abanza gusengera iriya mwibanga amezi 4, kugeza ngo aho umubabaro watungukiye mu maso he. Umwami aramugenzura akavuga ati, kutasa n'urwaye ariko nanone udakeye, keretse ufite umubabaro wo mu mutima. Gwasa n'ushitutse ati akababaro kera katunguse abantu babimenye, ngo shaka kugira ubwoba, ngo hari icyo ushaka. Ngo arabanza asenga Imana, nyuma yaho ngo abona gusubiza umwami, ngo umwami wanje urakarama.
niki cyambuza kubabara? Naramenya amakuru y'iwacu kuko habaye amatongo, inkike zarasenyutse, amarembo yarahiye, ibituro by'abasogokuruza byarasambuwe. Niki cyambuza kubabara? Haleluya, yo haleluya. Niki? Waramubwira ati none hari icyo ushaka, ariko ngo aya masengesho ayo masengesho y'amezi 4 ngo yarahaye asengera umuntu ngo ufite influence. Bwana asifiwe. Ko turumvikana, umuntu ufite influence wagira icyo akora kugira ngo Yerusalemu ngo izubakwe. Hariya kuri 1:11 hatubwiye gute ngo yarasenze aravuga ngo umpe kibali ukanijalie neema mbele ya mtu huyu. Sio ni Kiswahili. Zakugiriraho umugisha imbere y'uyu mugabo. Ntiyashatse kumuvuga ariko ni umwami yarashaka kuvuga, kuko ngo ni wari ufite influence wagira icyo akora kugira ngo Yerusalemu isobakwe. Ijoro ry'ejo nico twasengeye ngo dusengera abagabo bari hano bogira influence kugira ngo tuzagende kubaka iwacu. Bwana asifiwe. Kukera twabashize mu rukongoro, nabanje kwibaza gwese abantu bemeye umukutano wo muri Kongo kuza gukorerwa hano mu Burundi byagenze gute? Nishaka se niki? Ariko naje kubimenya, nabimenye wa munsi twaherekezaga wa mubyeyi warangije kubera inyigisho numviye hano. Yaravuze ngo igihe kimwe ngo hari igiti cigeze kugira ngo ikibazo mu bindi biti. Bwana asifiwe. Ngo ico giti baragishakisha baragitema ngo kuko kitavangwaga n'ikindi giti. Ngo ibindi biti byose biraruha bimenya Nowa, ngo bimenya n'abahungu be, ngo bijira mu ishamba bagamba batese nico uhaye ushaka ko ndanga kukivuga. Ni gofero mwaye mushaka ati wagitambutse bikakiranga bikaranga ibyabo ati ngiki hano kikaba kirarubonye. Bwana asifiwe. Yo Bwana asifiwe. Za gofero zo muri Kongo zarashize, twambutse gushaka za gofero tuzambuka niriye. Mwaduhaye ikanisa ririmo amakaro tuzoyakandagira ariko tuzayabasigira. Mwaduhaye intebe twazicayeho nta nimwe tuzojana. Mwaturaje ku matera bene yayandi widunda ukazisubika gusubiza ruguru n'amashuka, ariko nta kintu na kimwe tuzojana, ariko tuzojana gofero ya hano. Bwana asifiwe. Yo Bwana asifiwe. Yo Bwana asifiwe. Nuko nizo nyigisho zanje zose. Sinshira ibintu muri kiroho arevera bazigisha kiroho hano, twebwe turigisha kimwiri. Bwana asifiwe. Iwacu harasenyutse. Ejo bundi hari umugabo umwe wo muri diaspora wambwiye ngo mugirire umukoro ngo kumushakira imfubyi zidafite ababyeyi bombi, bo mu Mibogobogo, bo mu Minembwe, bo mu Bijombo bigahororo. Imfubyi zidafite ababyeyi bombi ko muranuva, maze kubona izo mu Minembwe, izo mu Mibogobogo, zo mu Bijombo, izo ntarabona n'izigahororo. Maze kugeza 355 uretse bafite ba nyina n'abafite base umwe. Izo mfubyi zirahari ariko ntiziri muri iyo list.
Bwana asifiwe. Yo Bwana asifiwe. Tekereza nazo tuzizanye tukazishiramo izifite umubyeyi umwe zizageza abantu bangana iki? Zo ni imfubyi zidafite kirengera, zira ya Kirungwa yarafunzwe, nta munyu bakibona, nta sabuni kirenga ruguru, nta ndege ikigera mu Minembwe, nta faranga, abantu bari mu gupokera ifaranga zikabura inzira, bazohereza ku matelefone bakabura bazibakuriramo, bakazigarura. Umwe yagira nkiba hati mwira wiwe akaza akamutuma wo mu masango, zikaza zikanyura mu masango no mu bijomba, akaba ariho baza kuzitorera. Uko ndi kwikibazo kimeze, uko ndi kwiwacu, uko ndi kiwacu hameze. Mushiki wanje naramwumvishe ko kavideo baravuga ngo mwaduhaye ibishimbo, ariko ibishimbo bizira amavuta. Mugore mwe wirundo mushiki wanje, ninde tubwira se gwazo tushakira utuvuta n'udusukari twebwe abakecuru, n'udusukari ga nitwo dutuzi inkari abantu babaye abanyagi, iwacu habaye amatongo, tumeze nabi. Icyakubuza kubabara wewe niki? Icyakubuza kubabara niki wewe? Waye wumva ibiriri iwacu niki? Keretse umuntu udafite umutima. Abisirayeli Yerusalemu hari mu buturo bw'Imana, yari yaravuze ngo aho nzashira izina ryanje naho niho nzoba ndi. Bwana asifiwe. Kuva Yerusalemu isenyutse nukuvuga ngo nta Mana ikibarimwo, kandi ubwiza bwagiye bushoboka muri Yerusalemu bahaye babubona. Bwarashinguse hariya ngo rabanza buhagarara ku muryango, abahanuzi bakababwira bati yeme nimutange ubwiza bureke kugenda, icubahiro cya Isirayeli kireke kugenda. Banga guhindukira, ukirasura kandi kirikura kirahagarara kariye. Wabona noneho ku bwa gatatu babona ko cimyoza, babakinguriye Nebukadineza araza kurimi icyo yakoraga incuro zingahe. Bibiliya izivuga ngo yasize ngo abantu baboro bene abantu ngo badafite agaciro, ngo bamayibobo nibo basigaye, ariko abatunzi, abahanuzi, abatambyi bose barajanywe, abantu bose bakomeye b'intwari bose barajanwa, abahanuzi barajanwa. Yerusalemu isigara ari amatongo, irasuzugurwa, irakandaganwa. Bwana asifiwe. Ko niko byabwize. Uzi bya bikorwa bubatse iwacu nta na kimwe. Sigaye rya kanisa iryo rihagaze ku musozi. Twari dufite interina iteye ubwoba, twari dufite secondaire iteye ubwoba, twari dufite école primaire yubatse, twari dufite umuhana w'abarimu, amanojima y'abarimu iwacu, twari dufite ibitaro de reference. Ibyo byose nta na kimwe. Ise uriya mugabo yari yujuje inzu cadastre, ntiwomenya naho yari yubatse, n'abandi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bamye bahinga kuva harya mu itongo ryo kwa Kanyamarara yazaga hinga, bakazabika kuri Kananga ahantu hose, ntiwobona ngo n'akantu nakamwe. Ahantu habaga n'umukunda kuramba hose harahinzwe. Uza ahantu hari impunzi ibihumbi, abarefije abanyintu n'abafurero n'abaki ibihumbi 5 hariya. Bamye bagira ntiwobona n'agasasa, ntiwobona n'akantu nakamwe. Bararenga iry'iwacu igishanga cya Bijombo, barahinga ko ntiwobona. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Aravuga ngo Yerusalemu nituyibagirwa, ukuboko kw'iburyo kuzibagirwe gukora.
sinzi nimba ari yobo nawe wigeze kuvuga ngo niyagira gute ngo kuboko kwiwe kuzakundukire mu gitugu. Bwana asifiwe. Yo Bwana asifiwe. Ngo nindakunda Yerusalemu akanwa kanje kazafatane n'urusenge nzameme taguhimbaza Imana naribagiwe Yerusalemu. Nintagukunda yewe Yerusalemu kakurutisha ibindi byifuzo byanje kabirutisha Yerusalemu, uwo muvumo uzambeho wo kutavuga no kudakora. Ureke kwikururira uwo muvumo. Turacafite gakondo, dufite ubuhanuzi kuko tuzagira imihani imeze nk'uko kwa Bujumbura iriya muri ho plateau. Sebaganwa yaravuze ngo yabonye Bujumbura ngo yamihaguruka ngo abona kwimunyura hejuru ngo ishike ngo wawurambika mu minembwe ikazurenga mu rwisankuko. Haracatungana ugira icukora. Bwana asifiwe. Yo Bwana asifiwe. Yo Bwana asifiwe. Pasiteri Siritanda ejo yaratwigishe ngo igikorwa uhagurukiye ngo ukabona gifite imbogamizi zikomeye ngo uko niko n'umurimo wawe uhagurukiye ngo uzongana. Bwana asifiwe. Uburemere bw'umurimo wawe ngo uzaburebera ku ngorane uzahura nazo. Nehemiya Satani ngo yamaze kumenya kuko ahagurukiye kubaka Yerusalemu, basani barati barahaguruka n'abatobiye barabatuka barabatokoza. Ziriya mbwa z'abayuda, igifaransa kizavuga ngo les faibles juifs, banyagwa babanebwe. Haleluya. Bari barabishimye hejuru igihe batangiye kuza kubaka urusengero ba Zorobabeli. Bahaye bashaka kubacecekesha ngo bandikiye umwami ngo uzarebe mu bitabo by'amateka atazubusa ubwoko bwagagaritse isi yose. Bwana asifiwe. Nubureka bukuzuza tibazosura kugukorera. Twe turabazi. Gira stop. Abantu bamarwa imbaraga. Bwana asifiwe. Imbwebwe zibishima hejuru ngo ibyo bakora byose ngo imbwebwe nizibihagararaho zizabitsinda. Barashaka kuzurira ibintu byabo byo kubaka no kuzuririraho. Ese baziriya mbwa biriya byondo biriya bishingwe ariya mabuye yahiye bafite imbaraga zo kongera kandi kuzizura bakazubakisha bazakuri ibyangombwa hehe. Ariko bakibagirwa kuko yabahaye u Rwanda kwaravuga ngo nkeneye ibiti bizubaka amarembo n'ibihindizo n'inzu yanje zabamo. Gw'Imana kuboko kw'Imana kwari kwaramwemereye ibyo byose kuko azabigeraho. Nico cyatumye ngo ahagarara ngo abwira abisirayeli kibuza abayuda ngo arababwira ngo babwira ngo ukuboko kwiza kw'Imana kwari hejuru yanje. Babwira n'amagambo umwami twavuganye n'umwami ngo bihe imbaraga bagira umwete barahaguruka turubaka. Uko kuboko ngo kwari kwamwemereye ngo ico uzashiraho amaboko cyose kizafanikiwe. Iyo ubonye ukuboko kw'Imana. Bwana asifiwe. Nijoro twasengeye iriya ni association turavuga ngo tubatureho ukuboko kw'Imana kujane nabo. Ibyo biteze ibyo bahaye batekereza bazagere ku ntego. Ko kuboko kw'Imana twaragusenze ngo kubaze hejuru. Niko kwabashije Nehemiya kuzuza inkiki. Tiyarushashaganya cyama babwira ngo ibyo byose by'ibitutsi bibasubirire. Bagiraga umugisha wa Ibrahimu ngo babahesha umugisha bazawuhabwe ariko bifuriza umuvumo ngo uzabasubirire. Bwana asifiwe. Kugeza ubwo ngo bashatse guhaguruka ngo baje kubatera. Nawe ngo afata ingamba ngo ashiraho uburinzi ashiraho n'abantu barwana ariko ngo ntibahagarara kubaka. Mu minsi 52
ngo bamenya ko inkike kera zuzuye ngo bamatangira gucogora abisamariya bamatangira gucogora ngo ashiraho ibihindizo akinga amarembo yagize imyaka 12 ari guverineri abona gusubirayo ariko asuye kandi kugaruka asanga ibintu byabaye potopoto urya wabarwanyije yari yashibu ngo yasembereje Tobiri urya waza gubarwanya wamwinjiza mu rusengero rw'Imana amuheza icumbi muri yo abasirikare zaba ngo mawa pole kabisa ngo arababara abura kwagira ngo afata ibintu bya Tobiye ngo arabisahura arabishukunya ngo ategeka ko beza urusengero ngo arongera kandi wagarura abatambyi bari baratashe nta magerero bari bagifite abaririmbyi ngo ntibari bakiririmba bari baratashe abarawi bari baratashe akazi karahagarara isabato ngo bari barayishe ku isura y'13 harimo ibyaha 5 abisirayeli basigaye bakora l'absence ya Nehemiya yongeye kandi kugaruka yongera gusubiza ibintu mu buryo dukeneye abantu bakwiriye gusubiza ibintu mu buryo bameze nk'aba Nehemiya Bwana asifiwe bazubaka hariya tukababuremo mu dukeya twawe mu tw'Imana izagushoboza Bwana asifiwe tw'Imana izagushoboza nubwo gofero yoba ari ntoya atari igiti cy'inganzamarumbu ariko akitwa gusa gofero Bwana asifiwe uzoyishiremo ifite aho izaje ngo igihe bubatse urusengero ngo bazaga bama babariza amabuye yiriya mu nganzo kandi ngo ibuye rikaza ryaraconzwe ngo ryashika ngo rikabona haryo Bwana asifiwe akantu kawe ka participation kawe Bwana asifiwe kazabonaho kazaje tahama ngo yumvikaniye ku rusengero ubwo bahaza bubaka ibintu byose ngo byakore wiriya ariko chance uko kize cyose ukikabonaho kisha Bwana asifiwe ngo hari haje ikindi kibuye cyo kijya kizagikomeza ifuruka ngo bakavuga ngo siki kizaje ngo baragitebagaza ngo kirengwa n'ibihuru none ngo bashaka haryo nyuma yaho ngo baza kumenya ko kwirikomeza ifuruka ngo ari ryo bize bibuye rikomeza ifuruka bararitaye baza kuritaburura bararizana urusengero rakunda ruruzura Bwana asifiwe Bwana asifiwe Bwana asifiwe karya kabuhaye usuzugura ako niko kazakomeza ifuruka ngo aramusingira ngo aramubwira ngo kibiraca umwami uzatema ibiti ushaka haleluya ntago mwene data bishop sizi ayo mazina twebwiriyaga titwa tumenyaga nuko asobanura nimba ari nkarevera nimba ari nkarepresenta nimba ari nkandi Bwana asifiwe turagushimiye kuko wadusinyiye ngo twinjire mu kibira cyawe mutyaza imipanga za gofero zo zirahari Bwana asifiwe Imana idufashe Bwana asifiwe Imana idufashe Amen ngo yari yababwiye ukuboko kw'Imana kwiza ngo kwari hejuru ye uko kuboko kugira ibintu bitandatu ariko ntagiye kuvuga uko ngo niko kuza gukingura ibigega byo mu ijuru mu bubiko bw'Imana uko kuboko kuza gukingura ububiko bw'Imana ngo imigisha yose ikakuzaho uko ngo niko kuza kuyobora amaboko yawe zao basenga ngo kazi ya mikono yako ibarikiwe uko kuboko ngo niko kuza guhesha umugisha ibyo uzukora Bwana asifiwe Amen Bwana asifiwe Hallelujah Bwana asifiwe ngo umunsi umwe yari yababwiye ngo ntimutinye
ngo muyu kuwiteka kuko akomeye ngo ari kumwe namwe ni kwa kuboko gwera hababwira Bwana asifiwe Amen. bariya ko barabwejura bariya ko barasakuza ariko ndimubatinye ukuboko kw'Imana mwibuka uwiteka n'amaboko yakomeye ngo ari kumwe natwe ari kumwe natwe ayo maboko muyiringire nubwo mutekereza ngo muri abagore nubwo mutekereza ngo muri abapfakazi ndashima Imana ko mwavuze ngo muri abapfakazi bashobora gufasha abandi bapfakazi Bwana asifiwe Amen. niyo vision mureke kwifatira hariya ngo mugume mutega amaboko mwe mugire gute ibyananiye abagabo ngo Debora arahaguruka ngo inzira ntizare zikinyurwamo ariko ngo babura umugabo ngo Debora arahaguruka Bwana asifiwe Hallelujah. yo Bwana asifiwe bwarahaguruka habuza abagabo Debora arahaguruka iyo vision yanyu nta mugabo urayikora barimo kohereza gusiza amavuta ariko nta uratekereza kubaka nta uratekereza kugira gute Hallelujah Amen. yo hallelujah Hallelujah. yo hallelujah Amen. kuriya ngo bari abantu bazamukuwa mundi batanawuheruka ni igitangaza mwabagabo mwe mutawuheruka hari umugabo umwe wo ku Mugogo yarampamagaye ejo bundi ari Bugande yava ngo jewe ngo sinosura kandi kuja muri Kongo yaracafuye ndakubwira ngo nguri gitosha kandi ari umukusarire yaba ndera umujinya namwita ngo turi gitosha Bwana asifiwe umugabo utababazwa n'agakondo ko yasenyutse udahaye utekereza kuzayizamo maze kuyubaka Bwana asifiwe Hallelujah. yaravuze ngo ninkurutisha ibindi byiza byiya yasanze urusenge rwanje ruzafatane nakanwa kuboko kwanje kuzibagirwe gukora muhaguruke hari iwacu tugira akaradiyo kamwe ngo ni message yo mu gitondo bahaye bavuga bazaba ngo tuamuke ngo tujenge muamuke tujenge iwacu hameze nabi twahawe igisuzugurira ariko tucikureho Imana nidufashe amen. Kamata dakika chache tu ili tumpatie mhubiri wetu mtu. Saa 3. Heri mtu anayeamini Mungu Baba na Yesu Mwokozi. Heri mtu aifuataye njia nzuri iendayo mbinguni. Sifiwe, usifiwe Yesu Kristo, yu Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo, Bwana nitakuona mbinguni. Sifiwe, usifiwe Yesu Kristo, Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo, Bwana nitakuona mbinguni. Kwa furaha tutakusanyika kusikia maneno ya Mungu na mbinguni tutakusanyika. Kwa furaha tutakusanyika
Kuamini pasipo kuona inafaa katika safari. Siku moja tutakuwa tutakaa milele daima. Kuamini pasipo kuona inafaa katika safari. Siku moja tutakuwa tutakaa milele daima. Usifiwe Yesu Kristo. Ukombozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo. Bwana nitakuona mbinguni. Usifiwe Yesu Kristo. Ukombozi mzuri kabisa wewe. Usifiwe Yesu Kristo. Bwana nitakuona mbinguni. Kuamini pasipo kuona inafaa katika safari. Siku moja utakuwa usifiwe Yesu Kristo. Ukombozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo. Bwana nitakuona kuamini pasipo kuona inafaa katika safari. Siku moja atatuchukua, tutakaa milele daima. Haleluya! 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 Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Imana iheze abanyabujumbura n'umwami wabo n'abategesi n'abaministre n'ibikomangoma n'aba maire de la ville kugira ngo batange amasaha. Haleluya. Abantu bakiri mu gitaramo bavandimwe mukutano. Haleluya. Mukutano washize dusubire mu ivese ngo kuamini pasipo. Haleluya. Katika safari dukuriye kuja mu rugezi ngaho tato. Tubanze duhaze Imana icubahiro, tubanze tuzamura Imana icubahiro. Abantu bumve ko baje gusenga Imana kandi bumve ko baje kunezerwa ku giti cyabo. Haleluya! Haleluya!
Kristo azaza. Ni ukuri Yesu Kristo azaza. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo dore ndagiye ngiye kubategurira hanyu. Nyuma ngo nzagaruka mbatwara. Haleluya! 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 Nashiremo. Kuamini pasipo kuona inafaa katika safari. Siku moja Kuchukua tutakaa milele daima. kuamini Kuamini pasipo kuona inafaa inafaa katika safari. Bwana wetu. Tumuinulie mikono wetu. Haleluya! Haleluya! Ngo bongeye kurya bongera. Karibu.